Nā, ko te tuki te moemoeā o tētahi kura kaupapa Māori ki te matau a Māui kia whakaū i te reo me ona tikanga katoa ki te ngākau tamariki mai te whānautanga mai taino atu ki te ohinga, haerea ke te wā. Nō noa nei i whakaitia ai e te tāhuhu o te mātauranga kia tū he whare kura ki raro i te maru o te kura kaupapa Māori o te wānanga tapere o Tāki Timu. Ko tata ki te rua te kautau, tēnei moemoeā e moemoeā hiana, ana kei a Orini Tipene-Lich, tā tātou purongo. He kōhanga reo, he kura kaupapa, he whare wānanga. Tai hoa nei ka tū he whare kura ki raro i te maru o te kura kaupapa Māori o te wānanga tapere o Tāki Timu. Ka haere tonu te kōrero mai te kōhanga reo, taino atu ki te kura kaupapa, taino atu ki te whare kura, taino mai ki konei ki te wānanga, ka haere tonu te kōrero me te mātauranga o kahunganutanga. He kākano i whakatō i te tau 1990, ara kia rea te tamaiti i roto i te reo me ōna tikanga, tai atu ki tōna kahunganutanga. Total immersion, so we can practice our kahunganutanga, the reo will survive, the aspirations of our kaumātua kuia will be passed through this generation. He tino kaupapa tēnei mo tōku pāpā i te tau 1983, ka timata ia tēnei kaupapa o te wānanga. Iara mai te timatanga o te rā taino atu ki te mutunga, kei konei ia, nō reira ka tēnei tōna manawa. He oi e hara tēnei i te whanaketanga anake kua pānuitia mō tēnei kura motuhake, a te tau 2017 ka hūnuku rātau ki te takiwā o te mata. Me te whakapae ka tipu tā rātau rārangi ingoa mai te kotahirau 5 tekau o te wā ki te kotahirau 8 tekau. Mō ngā kura tuarua, ki tēnei whenua o Ngāti Kahungunu, kei roto i ngā kura tuarua, ngā kaiako katoa o te haka tāne rore, nō konei. Ko te tirohanga anamata ka eke te rārangi ingoa ki tōna taumata o te toru rau. O te Māori mana motuake, te au Mauriora. Mārake ana te kite kai te arohangai tonu te kura ki te whakatutuki i tā rātau kaupapa, arā ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o Kimuri. Orini Tipene-Lich, te karere.